Za koga god nanijam, jako sam strastvena, vidjet ćete ko bude čitao knjigu, kako jasna istorija, Bože, ali neko stoji isto, ne može. Ali pogledajte vi Đokovića, kome se on prvo zahvaljuje? Prvo Bogu. Pa prvo Bogu. I tako jeste ljudi, bez Boga ništa. Stvarno ne može bez Boga ništa, pa i da je ne znam kakav taktičar i najbolji igrač na svijetu bez Boga ništa. Tako i život bez Boga ništa, ali da bih ja došla do ovoga što sam sad rekla, ja sam prošla kroz jedna velika iskušenja svoja, prvo kažem gubitak tih svojih bližnjih, u drugom dijelu to opisujem taj život u Španiji. Naravno, Španci su fin narod, ali neće nikad priznati da su jako slični nama. Oni misle da su oni zapadi to, a mi taj zapad gledamo. A znate koliko smo mi od njih kvalitetniji ljudi, obrazovaniji ljudi. Ja se sjećam, došla sam na aerodrom tamo u Španiju, Madrid, čovječe ne zna niko engleski jezik. Niko. Uopšte nemaju potrebu da uče engleski jezik i oni smatraju, ako neko dolazi u njihovu zemlju, da treba da zna španski jezik. Zašto bi ne oni učili engleski? Je vrlo pametno, drže do sebe. Mi je danas ko ne zna engleski jezik, nisi obrazovan. Naravno da treba znati jezike, ja sam imala priliku da naučim taj španski jezik, posle mi je valio u životu, radila sam kao prevodilac jedno vrijeme i tako i počinje treći dio moje knjige kada se ja konačno vraćam, jer sam ja dolazila s vremena na vrijeme, opisujem to kad sam dolazila u Trebinje, te neke periode, to je trajalo 10 godina, 2091. otišla, 2001. se konačno vraćam sasvim slučajno. Meni je sve u životu bilo nekako neplanirano i slučajno ti čitala, pa i ja sam se iznenadila šta mi se u životu sve desilo i dešavalo. Slučajno sam se i udala, je? Nisam znala sam da bi to pitala. Kad dođete do te priče, no dobro, nećemo svaku priču prepričavati. Pa malo ćemo ljubav sam. Ali, ja uvijek kažem, sve bih ponovila. Svaki detalj svog života. Ne bi se vratila ni jedan sekund. Nikad ne. Ali bi sve ponovila kad bi znala da ću doći gdje sam sada. Kakav sad mir ima. A prošla sam iskušenja, to je posebna priča kroz koja sam iskušenja, to opisujem u trećem dijelu, kroz koja iskušenja sam prošla, kako čovjek može da padne do dna. Ali kada imate duhovnog rukovoditelja, kao što sam imala ja, koji vas izvlači iz blata, to je duhovnik. Koji vas izvlači na jedan vrlo način, pročitat ćete u knjizi ko bude imao priliku, nemojte sad da ispadne da ja to sad nešto hvalim, ali imat će priliku na koji način je mene igumanija spasila. Navela me da radim, ja sam, kada je bilo to iskušenje, dovela mi tu situaciju da sam ja danima prebacivala stvari iz jednog ormara u drugi bez potrebe. Ali da bih ja očistila glavu svoju. Bio je jedan Elijander, pa mi smo ga meli, Bože koliko smo ga meli. I ona dođe, sve ti pometeš. I ona dođe, samo ga ovako drne i ode. Sve panjeno lišće, pa da ništa radi. Ali kako je to pametno i mudro bilo, to tek sad, mislim, sad treba proći kroz treći dio i jeste to gdje opisujem konačni taj preobražaj gdje ja u stvari prolazim kroz to iskušenje, prevazilazim to iskušenje ali stvarno pravim te digresije, ali nema veze. Ima puno ljudi koji su pročitali roman i reće super ti ovo, odlična knjiga, aj sve, nema. Ali, i onda ja izovem 2%. I onda će se uhvatiti, ali ono nisi trebalo. Pa onda ako je vezan za ideologiju onog vremena, reće super je ono sve onako bilo, ali nisi trebalo baš onako. Drugi će reći, pa nisi ništa trebalo, si još više. Drugi koji su, neki su vezani i u crkvi ih ima, sve je onako bilo, ali nisi trebalo. Imam tetku jednu, sve je onako bilo, a što si baš morala onu priču, pa čitat će ti džaci, pa čitao ja džacima i pričam sve o tome. To ima veze, neće vas da biti džaci, neka biti odrasli ljudi, pa prolazit će kroz svoje iskušenje. I uvijek se nađe tih nekih 2% koji će reći sve je super, a vjerujte mi, svaka priča je autentična. Nema izmišljenih likova. Svi su likovi autentični, potpuno. Svaka priča je potpuno istinita.
Jedino što sam ja iskoristila, kako ono zovu to sad ovi književnici umjetnička sloboda, jeli, te 2-3% umjetničke slobode, da bih povezala te priče, pa može neko reći, pa nije to bilo u maj, to je bilo u julu. Znači, svaka priča je potpuno autentična. Ja sam se raspričala, čovječe, ima li ko šta da pita, ima li ko šta da kaže. U svakom slučaju ima tu i lekcija, ima tu i poučnih nekih stvari, jer ja sad predavam vjeronauku. Sport i vjeronauka su uvijek povezani. Evo, mi smo vam dobrim dijelom odgovorili na ova moja pripremljena pitanja, ali, na primjer, evo, kao što vi opisujete Matku Teodoru i nekako dosta govorite o nju, tako ja vas doživljavam sa tim stamenim karakterom, nekoga ko nije jednog momenta se nije pretvarao, vi ste sve vrijeme bili iskreni. Vas Matka Teodora nije ni na što primorala, nije bilo kod vas neke lažne prepodobnosti, nije bilo, apsolutno nikada niste glumili prema njoj. Ona je važila za strogu monahinju i malo ko je njoj protivriječi, a vi ste uvijek iznosili svoje mišljenje, znači nije vas primorala da se krstite dok vi niste prepoznali taj moment, da se bavite bilo čim, ali gdje god da ste išli, vraćali ste se u duži. Je li to, taj njen pristup u stvari vama i pomogao da se vraćate ka manastiru i ostvarili tu bliskost sa njom i da li je baš zbog te iskrenosti ona vas cijenila, jer očigledno ste zauzimali posebno mjesto kod njih? O Mati Teodori svak može da napiše jednu priču. Ja sam pisala svoju priču. Ja sam nekako bila iskrena. Ona je bila iskrena. Ja uvijek pričam kako je ona bila. Ona je bila direktna. Ona je svakom rekla što je mislila. To je znao ko šta. Ali je i volila iskrenost. Kod nje nisi mogao da glumiš. Nisi mogao da se sad praviš nešto prepodoban ili da glumiš neko lažno smirenje ili ne. Ona je iskustvo, to je iskustvo je mudrost. I onda je, recimo, prema pojedinima bila jako onako oštra. Ne daj Bože da dođe popadija u dekolteu i kratke suknje, pa izgore sve. A onda dođe neko od mlađi, jest, tako je bilo. A onda i uvijek to pričam, ja sam recimo koliko godina sam ja dolazila u šorcu ljudi moji u manastir. Nikad mi nije ništa rekla. Ja sam treninga dolazila, ja sam je pravo opravdavala. Dođem sa treninga, nemam ja kad, ja sam na motoru, imala sam na motoru. I ja na motorinu dođem i nikad nije rekla obuci, dok ja sama jedan dan nisam obukla suknju, vjerujte mi, ja sad ne bih mogla izaći na ulicu bez suknje. Ali to vrijeme meni je trenerka bila farmerice, bermude, šorc, nikad mi nije rekla, ne meni, nego bilo kome od mlađih. Mlađe ljude koji bi dolazili, znam su da zapali cigare, ja to često govorim, nikad ne bi rekla. Jer pretpostavljam da je ona ocijenila da to ne bi bilo duše korisno. Da je meni rekla što dolaziš u trenerci, ja nikad više ne bi došla. A vidite u kom pravcu je to otišlo. Takva je bila. Bila je, tačno je znala, ali onda za glupost je naružja. Kad imaš neki krupni životni problem, kad imaš osjeti, nekako je znali da skenira čovjek. I onda pusti i onda ti otvoriš se, jednostavno takva je bila. A najbolja je bila kada recimo naruži nekoga i taj se vrati. Bilo je ljudi naruži ga i onda više se ne vraća. I onda to su sujetni ljudi da pričaju kako je ona bila gruba, kako ovako, ne tu spominje svoju oholo, svoju sujetu, svoje nevaspitanje, nego govori o njoj. Ali kad se neko vrati, taj je kupljen za čitav život. I od nje njeno srce i to je dolazi do potpune sinergije. Tako da je bila stvarno jedna vrlo monahinja. Meni je stvarno žao što se, ja sam zato imala potrebu da napišem, ona se, teško se, rijetko ko više nju spominje. Znate, mladost dolazi, mladi monasi, monahinje, nisu je upoznali i sad zašto bi spominjali, normalno, obično. I zato sam ja imala potrebu da napišem, da se vide kakve su to monahinje bile, jer danas se rijetko piše o monahinjama, pogotovo tim starijim monahinjama koje su održale monaštvo. Održale monaštvo u to najteže vrijeme komunizma. Vi ćete uvijek znati dosta knjiga i o duhovnicima i o, ne znam ja, episkopima i sve, ali o monahinjama manje. Vrlo manje se govori priča, ali to su žene koje su stamene, koje su ostavili dugog pečat u našoj
crkvi i u našem monaštvu i u našem pravoslavlju. Je li ona iz tih krajeva? Ona je Semberije, ona je rođena, ona je Semberije, Peljave, Lopare, tamo iz Semberije je bilo. I uvijek je govorila, volila je Hercegovinu, a znate zašto je volila Hercegovinu, jako uredna? Volila je Hercegovinu zato što je govorila, ovdje je super, ne mogu cipele isprljati, nema blata. Nema blata i onda je uvijek govorila, voli Hercegovinu zato što je se nikad cipele ne isprljaju. A kažem cipele, i sad su mi pali njene opanke. Ja ovo 100 puta ispričam, ali moram. Ona kad je došla u manastir, duže, 59. godine, ona je došla u razrušenju. Na ništa zatekla. Ja to često pričam, možda ste slušali tu emisiju, ali nije zgorega da ponovim. Ništa zatekla nije. Ona mi to pričala, a pričao mi je jedan komšija koji je to sve gledao svojim očima. Znači, samo 3 zvona. I pošalje, nisu 2 iskušenice bile, i pošalje ovu iskušenicu u šumu, ima jedna šuma blizu Dužma, koji je bio u Dužma. Oče, ste bili u Dužma ikada? Jesu. Pa znate ona šuma tamo. I pošalje 2 za panj, da donese 2 panja, nemaju gdje sjest. Nemaju ništa. A ne možeš tražiti ni od komšija, nema ni ovdje, Hercegovina je to je kamen, nije to čaj. I već su poslali ljude iz komiteta da ih plaše da ne bi manastir zaživio. I počeli su da viče, nismo. A ona se sakrila, djevojčura koja 18-19 godina, sakrila se neke unutrašnje stepenice, plaši se da ne vide, da nema stakla, da je najlon, upašće. I oni počeli da viču, ne znam, bacimo bombu po crkvu, nismo u Drugom svjetskom, nismo u ratu, sad ćemo baciti, kad je ona čula, bacimo bombu po crkvu. Jelo, donesemo u šekiru, neko dolazi. Samo čuo da bi se one branili, oni su izmakli. Taj dan, naravno, iskušenja nisu nikad prestala i isti dan je sišla da vidi gdje je došla. I pored crkve nađe na jednu trešnju, bio manj mjesec. I ona ubere 10-15 kila trešanja i sutra dan ode u Dubrovnik. Zašto u Dubrovnik? U Trebinju imala velike neprijatnosti. Partija imala veći utjecaj na narod, nisu dali nikome da joj priđe. I to je bilo u Trebinju tako negdje do 70-ih, poslije 70-ih nije bilo tako. Ali ona je uvijek bila okrenuta ka Dubrovniku. Zašto? Zato što je u Dubrovniku katolička crkva imala veći utjecaj na narod i oni su poštovali svoj klir, poštovali su svoje sveštenstvo, tako i ona kad dođe onako u uniformu, poštovali su im. A zašto pričam to? Zato što ona prodala te trešnje i prva investicija za manastir je bilo držalo za sjekiru. Ona sjekiru nije ni imala. Ona je tako krenula sa manastirom, a prijetila im je sjekiru. Vidite kakva je to djevojka, jedna od 18-19 godina. Pa pogledajte vi djevojke danas od 18-19 i nju. Pričao mi je jedan Mićo Čelović iz sela, nije, kaže, dala da se vidi, a više su bile gladne nego site. Pa sa 2 lijeva opanka. A 2 lijeva, znate, imate 2 para, jedan za manastir, a drugi kad izađete iz manastira. Pa sa 2 lijeva, a onaj desni se vas da prije podjeli. Pa sa 2 lijeva opanka ide u Dubrovnik, proda malo sira, malo kajmaka, malo što napravi. I onda skupi nešto novca, onda kupi vreću cimenta i opet se naleđa taj cimenat i sa 2 lijeva opanka se vraća. I sami su znali da miješaju vreće cimenat i popravljali su manastir. Tako da nije to ko danas. Danas to druga vremena. Danas je potpuno drugačije. Danas hoćeš donaciju ovu, sve može drugačije. A one su sve same. Zato mene boli što se ona zaboravlja. Zato mene boli kad duži, da se ne spominje u dužima. I zato sam ja pisala tu knjigu. To je bila jedna monahinja koja stvarno je održala i neki stup pravoslavlja koga se skupio pravoslavni živalj. Nije tad bilo, vi ćete danas otići u Trebinje, prvo ćete otići u Tvrdoš. Nije tad bilo Tvrdoš. Vladik Atanasije je došao tek 92. godine. Nije bilo ni Petropavov manastir, ni Dobrićev Otužno, bilo je Žitomislić, Zavala bio sa Čančarasnim, Slavoj i on bio tu, ali samo duži. Duži su bilo mjesto oko koga se skupljio pravoslavni živalj i koje je održalo tu duhovnost u Hercegovini. I Hercegovina, uvijek to kažem, duhovno plodna zemlja. Duhovno plodna zemlja, iako je stijena, iako je kamen, iako je duhovno plodna zemlja, često pričam o tome, ja sam iz tih krajeva i obišao sam sva ta sela i znam dosta ljudi, pa vi vidite ti stari ljudi, oni se i dan danas i tada u to teška vremena
se okrene tako istoku prvo, kad se probudi i okrene se istoku, pomoli se Bogu, tako je počinio dan. Znate vi to, vjerovatno bi trebalo vam pričati. Tako, ne prekidaj. Samo vi pričajte, baš se lijepo